Oras bata ganupan. Pangarapan nami malas suhurta bani sogoton bagas nalaho mamukah parguluhan ta. Bumejagai ne batahi ta padaw parmaraan jana buay puho ibagas ngajurgit torkis dirkas. Paima injalohita nagabe rigapan bata sigano pari aima ayat harian GKPS sadarion hari Senin tanggal 27 Agustus 2021 parlobe mertongko hita. Terima kasih isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Bani pakop koponmu huban nami. Sonai age bani panromotion apa pasari hononmu. Ngabe boy hanami bani sogoton. Bagas nasil mamukah lahoan nami. Ipuhoy ham hanami ibagas ngahoras janagok ibakas malas niho. Masih mersahap maham Tuhan. Lima sirsir hanami menangi ham. Amin. Bapak inang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijabe hita. Isise hanami marhitehon ni media sosialon. Hatani ne bata nagabe rigapan bata. Ibagas nalaho menguduti perguluhan ta. Saganjang niari on. Aima tersurat bani buku Filipi 4 ayat 4. Sonon maihatahon. Marmalas nihur manasyam tongtong ibagas Tuhanin. Huulaki mamakatahon. Marmalas nihur ma. Tatu bapak inang haganupan do jolma marosuh sonah ase tongtong jupahan malas nihur. Ngalani bagi do cara. Ibahen jolma sonah ase malas suhur ni. Bahkan mengindahi dalan sonah boy ase malas koma uhur ni hasomani. Taganupan totu sonai do homa agi pangarapan tabani sogoton. Porini pe itongah-tongah ni pandemi COVID-19 sia nalape salosi ope. Dopak kon hita. Tapi boy ope hita marmalas niuhur ibagas Tuhan. Tentu masih boy hita marmalas niuhur bapak inang. Meningotakas dua bata. Bahasa onjolan ni malas nihurta. Sedo HP ni halani hinadungan. Malas nihurta. Sedo halani naduk jupah surah-surata. Janah malas nihurta. Sedo homani. Halani doma guk haganup jupah kita. Pasu-pasu sonai age si bere-bere nini bata-bata. Masih sonai. Halani langa dong guluh ni jolma na sempurna ope. Atap marumur 100 tahun pihai. 120 tahun godong ope na mangguli atas tanah.
Ay maase anggo ibahin hita do ukuran marmalas niuhur ahana dong bata mahol tumang duhay bapay na. Ay maase marhitihon ni hata ni bata nagabiri kapan bata ibagas na laho manguluti parguluhanta sa ganjang nyeriyon. Dingat hita ma hata ni bata law paikat kon hita. Marmalas ni huru mana siyam tongtong ibagas Tuhanin. Ahadu artinya ay batan wan. Marmalas ni huru mana siyam tongtong ibagas Tuhanin. Artinya ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lantar porso hita. Bahat detongon ibagas parguluhan ton na buhay mambahin malas suruta. Bahat. Parhasomanon. Ekonomi. Jabatan. Rosi. Bahat opet ini. Salah doay. Anggo ay nagabi malas nyurbata lang salah bapay nang. Tapi maningon takas bata haganu panay. Sedo malas nihur na manongtong. Halani bodo sa dapan orang mago jabatan tay. Halani ba sa dapan orang rado ho maburitan hita. Bani sa dapan orang rado ho magagal usahata. Nah, totu halani ay lang bahita marmalas nihur. Lang boy bahita marmalas nihur. On mahape nagabigugo bata sebagai halak na pursaya. Bahasa malas nihur ta tongtong ay maibagas Tuhanin. Artinya ay porini pe musim lang diar. Porini pe pandemi COVID-19 halape salose. Tapi sanggah kita mangguduh ibagas Tuhan. Marmalas nihur do hita tongtong. Masih sonai halani takas mabata. Ahana iha perluhon hita. Ibagas parguluhan taon. Tuhan do napasirsirhon ay bata. Ibagas sahurangan pakon hagalay konta. Tuhan do na maparguguy hita. Jana ibagas sa ganupan. Sura-sura. Nasihol iparayak kita ibagas 10 taon. Tuhan do nagabe pangajamanta. Ase marmalas nihur ibagas Tuhan na mararti duay. Langadong bebata. Natang sibagalan. Na ihapurluhon hita. Na ipinday hita pitah. Na batado hasa. Alay na batado na buhi. Masukup kon ana purlu bata. Alay na batado huma. Na marguguh. Manjagay hita. Kumbani pakorhon ni pandemi corona. Nebatado huma na marhaguguhon. Lahu pasirsirhon na hiyapurluhon hita. Ibagas ganupan pargulmito ni guluhta. Halani ay marhitikon ni hataon. Ipasingat hubata sa halinari marmalas ni hurma ibagas Tuhanin. Amen. Martonggo mahita.
Terima kasih ma Tuhan, bani holongmu na bagkalin, na dumma makkop-kop manalimuti, janah na dumma manggom-gom daging pakonton dunami. Ibagas namudum hanami saburngin na gancang, ijagay ham tongon. Hanami kumbani parmaraan jana bani sugoton. Ibagas na sihol mamukah. Perguluhan nami. Urupi ancari ham hanami Tuhan. Ase. Ibagas ham matongtong hanay mamukah horja nami. Jana marmalas niur hanami tongtong ibagas ham. Bani ganupan lahuan nami sa ganjang niya ron. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakontonggo namion. Amen.